kad kažemo rock muzika, onda to možemo definirati na bar jedno 100.000 načina. Možemo to obraniti na nekoj akademskoj razini ili na običnoj svakodnevnoj ili mainstreamovskoj, kao što ste vi rekli. Ovdje neće biti akcenat na rock interpretaciji, nego je jednostavno na pronalaženju stvarnih, stvarnih iskrenih ambicija mladih ljudi da u odnosu na sve ono čime se bave, školuju se, imaju određene ambicije u sportu ili u bilo kojoj vrsti trošenja njihovog vremena. Ovo je samo jedna od mogućnosti i prostora gdje bi mogli naučiti neke druge stvari u životu, koje možda nekima od njih budu i životni poziv, čak se možda i profesionaliziraju u tome smislu, ali jedina je logika u tome da ovakav neki, možemo čak uvjetno reći, pedagoški program može da izgrađuje ono osobno, ono lično njihovo, u čemu svako od njih nosi jednu možda genetsku, možda naknadno stečenu osobinu koja je čista, iskrena i lepa i poštena, a koja sluti ili stremi prema poštivanju i konzumiranju svega onoga što zovemo umetnost.